Minisita Rwafairo Mageza agizirengu natangara eminyeto eri kusibanirira obworo kandi obwete bakaburagaza akapapura ningashi betting. Eminyeto erigenda obwire obwingi nibabumarira omukuhagira emipiira y'aheeru omu mwanya gw'okushoma. Ni supporting a team ya Arsenal ko kwigenda makitera munongo ashobora. Okakunda kere ndikugamba mandio ko okwetire mwari ndizo Arsenal. Kuruga shayiro mukashisha kisiasa mukaka. Omushoni bana atasezinzinga. And the president has agreed to increase the money for the youth from 2 billion to 5 billion. So I believe that this is going to be done and it will help us in mobilization for other youth council structures. Hone eminyeto ya Bushenyi itandikire ekibiina ky'okubagiita. Twashitamire nk'eminyeto ninga bebemezi b'eminyeto twashanga twine challenge yo kusevinga, twashanga twine challenge yo kutandika okubika. Twasharamu erizoba hakujaguza twasharamu tutandike na sako. Ibura ryemeramo eminyeto ryemerera habucweka 2028 hariga no mwihanga ryona kurugerera ha repota y'2019. Umugandi abebembezi b'eminyeto mu district ya Shema batongwizeho kumaraho kutoroboza bishyo bato ekibesere end teenage pregnancy. Mazima Shema tubire tugira amapu y'abashija kweka abana batakikize imyaka 18. Ebibaro by'abarukurura enshonga z'amakana abana muri Shema nibyoreka ngo mu mezi 8 abishikero kagana n'ababera bari hansi y'imyaka 18 nobo batwirenda. Mwena nimbashaba bashijamo mwegaruke mu mazima mu rugabwana omwe kuzamwana mutorebo bakazaba kuzire baraho bakazaba kuzire noza n'umugambi cy'ibyawo yana kuyamba yatakuyamba. Iki nicyo kibagemiserize kutandika wehururu yo kumaraho ibikorwa byo kutweka bishyo bato kandi umukoro gubiro mu masheruka. Noshanga umwana w'umuci w'imyaka 12, 13, 14 ahino mushija w'imyaka 4. Your father ogwenisho wawe wotakubasa